api. Mana o ayau ito ngai akira i te raratau ito ngai akira wahe ho ia ia oe i mai te one i te hiki o te Himana o ayau ito ngai akira Whenua tu te tau ai ka imo e Ia u to oe nehe nehe rahi Whenua tu te tau i te mau Matahiti na may atinoa Himana o ayau ito ngai akira Wa ite au wa ngai api tomu no ope And that was Galamila Isa Case with the Aparimawa Ho Api.